The BJP government under Modi ji leadership have brought people of all community together, and the people of Northeast have reaped a greatest benefit. Today, the people of Northeast are feeling proud to be citizen of India, and the successionist force that thrived under the previous Congress regime no longer attract the imagination of our youth. It is a historic achievement of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Home Minister Shri Amit Shah ji to end all form of insurgency in the hill area of Assam which I represent. I urge everyone here to give chance to development of the tribal people also. Allowed our Prime Minister to fulfill the program and commitment of the BJP in the Northeast, one of which has been in relation with the demand of the hill tribes of Assam for implementation of Article 244A of the Constitution of India. La so ahem tek 244A umosing tu so kaninje tun bangke muneng 2026 MLA election dolo la so MLA election tha Karbi Anglong pen BJP MLA tun ke pai tun je panse la hai ke claim cho ahok per hem prek si Karbi Anglong rat pan ke claim pipo ba ke claim pijening hak pote ko pipo si nora ka claim long India ahum minister ke wang hota Karbi Anglong along a BJP atum so dak pen memorandum ki pidun ke pachini do na bede Anchot kali no luring te pielo Prime Minister wang tan lo sitame hala dak sitame so jong Karbi Anglong MP masih pachub bai hala so ke koren sing bi je autonomous state puthak si number 1 agenda number 2 ke kaching thoram mo po seleng le amit Prime Minister wang be ko ke kaning je Prime Minister wang der pining ye dun de hak pajur bang ke la support people se ninge don de det por bank ke oso महंगे थे घर के चार है लुन के लुन ले लो को रात फंटाक अलग नहीं तुम ahok पे के क्लेम अहम प्रेक पोटे इंते नॉन ला पीजीआर वीजीआर अलोंग ले अल्लाह मिंगे अलग नहीं तुम चिंग वाई थे थे ले को पोते हला हेम प्रेक 244 ये अलम हा सेंट्रल अलोंग आने चिंग चिदाम थे को ला देख नॉन के सिसोंग पोम बैंक के बतुम चोचे जुन जे तुम laki arling lam men se ching kidam nang po ke ji than nam nang po la ning ke ching ki ji than nam thek the aning ke peng sam dam thek the ba lam cha ka chi pidam thek the ke klem pi thek the le pu si Assam state atom phan ko se ching kidam thek po la pen ha central dam ching kidam thek po la si la hai ke bhauna drama la ke Karbi Anglong hem plek ke hack BJP atum ke drama se claim non ki puto bank ke khala PGR atum pansi ke koi do drama seta melang tum ta drama se ke claim Karbi Anglong hem plek ke hang ke pini nang pahai no hem plek ka bank ke pukedam tang jem han se tum seta me chikloyon thom pelote chief minister ma se nang chi don plut po hem plek kalam ke chingwai lo po pini ko na lo ke chingwai la sin non ta la so atu 44 ela menke thivin thiwan ama seninkan pho chok dat po a hem prek ta long le lo Karbia khe tum sung binan wet polasi Karbi Anglong MP tum hem prek ke hang wek MP tum pini ani enta hala party ke hai tanga tum MP ke alang li tum anning apok pen matha the ke dam tangan je 244 e phan a hok pet ne Karbi Anglong phan akimang hemprek parliament long ni ninga klong pen kining ye dun po bangke baduta ning ye dun de na se hala kining ye dun tang ta lang le tum bangke state government la pen ke central government pen singkier si ni tum ke election hai nang kok ye pot la pu ni tum ning ye nang kok po nang paning ye long tha po permission chang es kining ye la si lan le ke thek re putte la non PGR long ning ke la so asolution ning ke pang sam tek the kiching wai tek the le hala po se ching wai tek po la bank ke rara pan ki parlu bur ke chang chak kado